таңдаш керек та. Мен алғанды эле алсаң. Катуу эле тартышың керек экен да, коркпой эле. Неге? Эки колуң менен тартсаң жакшы экен. Катуу эле, коркпой эле. Токто, шашпа. Мейли. Мен өзүм эле кылам. Yes. I know. Okay. Wait. Should it be like here? I want to try one more time. Biz kanımızda da senden bunu büyütü gerektik. Annemle törektik yapasın. Ооба, 40 крон экен, 6 жолу атканга. Бул кыз 5 ай деп туртпайбы ана? Мындай. Yemeğe de hadi koyuyorsun, at apeliyle, attım içine minik bir atın. Kriz verirsin değil mi? Yes, please.